I know maybe Smile uthemba ukuthi uzobaleka uye ekhaya ama-South Africans angakutholi, but i-damage ochiwe usuyidalile ngapha. Wena uzobaleka but lathi sokumele sibaleke because i-treatment esizosala siyithola lana iyabe isingaphezu kwamandla ethu. Okunye sebenzisana i-brain, umlomo kawuconnecte la. Ungapomba ukukhuluma into engasuki la. Umlomo awube connected ne-brain. Please dadewethu lana bazokuhlekelela abangani bakho abakuzonda abangakutshela iqiniso, but thina singama-41 sithi umende eceleni dadewethu udeserve nje ukuthi uxolise uzehlise. Leya inkulumo yakho waduthukana lalo awusisi su-involve wonke ama-South Africans, su-involve lamaphoyisa ukuthi ubanikeza ama-2 rand. Uyabona ukuthi udelela uzudelele le government ye-South Africa kahle. Ukudelela lokho akwenzileyo dadewethu, zama ukuthi ukwane ukhule ngoba kumanje I know ama-South Africans bazokudinga bakuthole. I wonder lokuthi abo-Brooklyn abakwenza i-brand ambassador mawunje Smile uyi-ambassador uyi-face ye-Brooklyn. I-Brooklyn buses ma ibona usenza ihlazo elinje yabona ukuthi ungcolisa legama le-Brooklyn because when winje uyi-brand uyi-Brooklyn uyi-face ye-Brooklyn buses, but lento oyiveza is totally wrong. Zama ukuba i-brand ukhule ngokomqondo. Of course maybe lasemabaleni maybe bekungavuki beungaboni, but ungabonisi i-dullness yakho ebantwini, ungabonisi ubudali phambi kwabantu. Akucela siswami lana yekela ukungcolisa into owayithola ifeed imdeni eminingi eZimbabwe uzoyingcolisa wena uqeda. I know ukuthi uthemba ukubaleka because ama-South Africans azokutracker down ezekuthole, uthemba ukubaleka uye eZimbabwe. So kumele lathi sibaleke ngokuthi usuchiya usimoshele. Man, come on, ungasingcoliseli ukudla kwethu ukuthela inhlabathi. Sizohamba eZimbabwe ngokufuna kwethu because vela sifuna kugela lana, sifuna kufela la. Sizohamba but ungagcina usuforce thina ukuthi sihambe sesibaleka ngoba wena usumoshile la, iyeke yona into. Ungathuki uzufake namaphoyisa le government ukuthi ubanikeza ama-2 rand wena ikudelela lokho yana. Ungalinge singama-41 asikho happy. Zama ukuthi uziqoqe uyi-brand wena. Brooklyn ikhangelele kuwe, abantu bama-customer eBrooklyn akhangelele kuwe, uhamba ngcolisa nje igama. iBrooklyn has tried by all means ukuthi bayakhe igama labo. Wena nguyi-ambassador eBrooklyn, nguyi-face yeBrooklyn, kodwa uyangcolisa nje. Come on man, uyasinyanyisa.